a little something like Ama chuan basketballer lar tak le shot lo ve pol tak ani china kumkhat chung asum hai lu po atam thei hle mase tuna chuan chena in mumal nei lo le kong sir vela mumai mai chin ani to thung engtin nge heti tak maya anu na danglam thut thei engthilin nge mi hausa taka changa mere thei taka chwa ta ti in shot ve thei nan dilonte us chanchin ngai nom tak zirti nei chabok si hi lo ngai thave phot mai te kan chunga po ala thleng ve thei ve kania Dilon Tewes hi kumsang kadzakwa somriat pathum July ni somni paruka apianga chung ko kosak harsa takachanga salian ani mai baka no panlai chang toa soi sector fauchin le ti du da na tok fauchin ani a anu le pa ten an ngai saklo the hle a an fa pa chu mangai na an nei lawe moti mai tur ani poisa wanga boy reng na chung ko achanga a salian baka hian anu le pa te ber bel tlak ani vaklo wangin an chung te ina om kwal na sa theile a mi panaw pang kumso ma upa empo ani ma chang to in sutyang chu anun ani to a school chu akalve mase skula po musit pole chainom na pol ani chauzela chian ti han soitur ani ngai me ulo kumno pangte ani changa athil ton khir tak tak te awang chuan ama ngai to na ngei chu a mel malian ber a ne theilo ani chauta a dam thak le to lo na in ati boy chauta zela kumno pangte ani changin erilula madam lo na serious tak ani chauta a mani in ti na chaklat na rilru apuchin boka ti lo atlin chang po ani fauchin no pangdam do ina po admit ngain a om pha fauchin reng bokani Dilon Tewesian kumno pangte ani chang to in bipolar disorder serious tak ani chauchana bipolar disorder kan ti hian kan sha thiam theinan hunrei lo te chunga hlim hluai phur hluai zel a hnu loka lungai le vak ngui le vak zel ang chi kha ani a lim hluai ma serei lo te chung chau hlima a hnuwa ngui le roi chinang kha ni ril ruput mang thak zung chinan ni a an thunun the pia lamani a an ma ni hi anin thunun the ngai lawa sha thiam po an har sa thei hle a komle an bulvela ompo hi har san thi thei hle chutiang ril ru lam dam lo na chuan ati boy chhauna satat tela ma se anun a hlim theinan le aril ru dam lo na ten ma an son theinan engemo tak chu ati angai ni ti an shi thiam ve tho ti chuan basketball chu athlang ta a nuama ti chho phian boka a thiam zong tak alo ni ve bok nen an skula po basketball team ati om chho zelin aril ru dam lo te chu adam thei be sein basketball lama chuna active chho zela an skula po basketballer chaber tia soi thei hial aron ni chhota chumaila nirawa college po basketball team ate tel chhove zelin aber aron ni chho thei ta zela anun po ahlim chhove tel tela basketball chu atan ahlu chho tel tel bokani Dilon Tewes chuan professional basketballer ni chu adu thu sam chu ani ve ma se sumla ma support tu tur ani ve lawa wangin abe se thuingam viau ngai lawa atan thui takin kong ain hong ve theidon lo ni in ashitlata masia practice lut thawa athil tia chona active thawa in el na reng renga te po tel ve chinin atel to na china chuan chaklo ni ane ngai lo ti chuan atan hlim na kol chu aron eng chho ve tel tela athiam na le theina te atum ru na te awang chuan NBA lammi le sa ten an she chho ta hiala sumlama harsat na tok ma se athiam na le theina le tumru na te chuan ngai san a hlo tirta a sang taka a hlang kai chhota ni NBA alu turin som na adong hlo maya NBA alu chia chuanin shiat a hlo chhota boka player chatak ani boka alar chakhle boka season khata po US dollar million so paruk chuang hailu thei tia soi hial aron ni chhota ni a melte alo session lo bok nen nula lama po atlana chhohle a atan chuanin NBA chu anun khak lok tu angani sumle nula a chuan aboy to lo chian kom tur nei lo chin kha ama chian ni chakin an betlon huam to zoka adin mun chu ain khak lok to engkim khovel nom sakna anei ani ber mase hlim na tak le dam na tak thlen tu ero ani lo ani ange Dilon Tewes non chu aruak thawa ari rudam lo na bok chu ama ti boy tu le a melma ado ne hlei theilo aroni chhole ta zel thawa a house tel tela alar tel tela
masi anun chu abuai zual telemoti mai tur ani thung ariludam lo na chuan chung rila changin ama chu a chetel tela achak lo tel boka a chaw chetel tel masi chu tiang lam su a fence tele khovel mi pui ama shetu ten an sha thiam pui lo thunga ama shetu chu an tam ma se adat na sha thiam pui tu ero anei lo ang tlukani ariludam lo na te chu a serious hotel tela a career po angong chetel vezel amu hil thei ngai lawa anun chu a hlim lo drugs lama ate na hantlan chin ma se chu chuan hlim na a thlen bok si lo chu ariludam lo na chuan atak sa shisel na po angong chetel tel boka basketballer chatak le school le college vela po aber ni theizia chin chaklo ni nei ngai manglo khanin net chunga ball hanvom lu ti vel chu a thei tatlat lo mai chu mai ni lova buaina neu anei chho tareng boka a basketball player puidang tenen po buaina neu anei chho vezel bok team ta na changkai tak ani thei to lo wangin le mani in thunun a har sat to ema wangin adin mun chu an yam tel tela reilo te nuwa chuan NBA star shiat lo tak ni chin kha mi in Delonte West chu an ngai event ta viau lova an the ngil tariai riaya a career chu atla yam ta tel tela asum din mun bo an yam ve zelani a career a top no a phe chuan a karte a in le lo ti a shal ti shatani a akumakum chuang chu sumle pailama har sat na me lo a lo to ka ni ti te po shiat chwa ani boka basketball huang chunga a chanchin sha zui tur awak ta hlebok mase mi in Delonte West chu kong sira ti an mule nal china kut ado lai ni om tak te po an fu china tin konga local vel te chu an puina adil lai ni om tak te po video mu tur atam hle ni achangin kong sira thomno in bel mumal lava alo chutop lai te po an muchina a in zu abukin alo chir to hlea michen khatin kha an lo lagruk saka video ten an lo record ta chu internet khovela an post dar saka Delonte West chu ari thei to hle ti thu pui mangina chanchin an further na satle achunga enge thleng tamai ti chu zo na lian ber ani phata ni ti chuan an shat chwa tak chu Delonte West chu kum ni chuang lai mai sumlama har satna alo tok to a chen na in mumal alaw nei lava tin bel tur nei lavin ombok ti an chatsuak ta tin ami mal har sat na te po an shat pui chhota khongai a hlo ta hle zo kani mitam tak chuan NBA a kirle thei se an du hle a ma si adin mun han en chuan chu tiang ti thei to tur chi a an ngai bok si lo ma se ni khatsu a coach lui mark chuan kong sira alo te kwal nul lai chu kar chunga changin a mu fu hlo maya ti chuan Delonte ani ti a sha chian rual chuan avapan naya a kar chunga chuan lu tirin coach mark chuan a ina shwai hotani Delonte lo ta cheto lutuk amu chuanin pui nge atum ta ami mal har san te shat pui bokin a thei ang atan ti sak chu atum thlutani ngai a ole ma zong pui a in huam bok coach mark chuan Delonte chu hotela a chen ti ri a chung tenen anin mu theinan remarwat sak boka anu a phone sak bokani tin ariludam lo na serious tak chuan zia omlam apan theinan apui na sa hle boka damdo in lama po akal pui zak boka rehab lama po ada bokani Delonte West chuan ama mo ngei mai ama shethiama nga isaka thinlung taka pui du tu aton veta ka chuanin ma ason chhowe ta hle poka rehab lama changa aron chwa nu chuan a thil chin chhalau tak zu rui thei thil ti angreng te po a thla fel mak bokani ome nun bul chan chatle chu atum ru hle a na te azong boka atana ol sam lo hle thong a hlo cham non fawa ma se abe non zelani ti chuan zoi in Delonte West nun chu aron pa ngai chhole ta a basketball lama kirle po atum ve boka chutiang tur chuan abula changena chan chale a training chhowele mek bokani ari rulam har satna point ma ason chhozel theinan therapy ala lak chunjom vezel thawa anun chu aron pa ngai chhowe tel boka a hlim chhowele tani coach mark chuanin a chanchin aron update vereng boka ma ason chhozel ani mel Delonte West yan atlak siya takzet ma kumsang ni isom pathum khan nupui aneya anupui niyan hiyan kumsang ni isom pathum ve khan fa aneya tuna hiyan fa panyan ne veto ni
Dylan te West hi atlak chiat nuwa pokhan anupui hian a phat san ngai chuang lova a chen pha ngai chuang lo mei che chatak ani a hausak na le lar na awanga nei lovani ti achiange an tiani a chan chu Dylan te West lak chiat nuwa po anupui hi ama support lat tu le za pui lo tu ani ve a ma se chuti rolin Dylan te West zokhian anupui le afa te chu chom theidin muna ading lo ti a hia chian ema wangin an hlim le an khosak anom zok nan ti in anu te bula a om tir ani ome ma se to na chuan sei to angin na pa ngai tak ani vele to a ti chuanin anu pui fanau te nen po hian in khata an hom haule to a nun thar an chan chho vele bokani basketballer ni tummin abe chho vele mek ti te po shiat ani a training live video te po chhop chwa ani le boka coach Mark po in NBA star ni le turin abe puidon ti te po soithom om bokani chung kori thei taka changa selian masia nuwa mi hausa ron ni chho milar tak ron ni chowa anuwa tlacheta mer thei tak puina dila kong sir au hial chin nita mase anuwa ami mal har sat na te beile thanga zoi soya ron pa ngai chhota Dylan te West hil pal tlangle anina chang hianin ril rilam dam lo na kan tiang chi hi thil ngai haungo chi alo ni lo ti achiang mai ome mishing te ti chewek thei tu ani a chungri la changa min beitu ani miaw wangin thunun hi a harve em ani masia choti irwalin Dylan te West nu na chang buk hianin ne theilo natna ero ani big lavani ti achiang thung ole khati jongkha a basketballer lar tak ni chin mase ril rudam lo na na sataka ne wanga chena in tur nei mu mal lava om hial Dylan te West sungchang ka soi thei tok chuani a clear tu te in zawai chunga lom thu ka soye